jama mo yare na muguo enti Asante Mampong siremfuo na mugu a mujimi no ye pe krom ni no ehonye okrom kan fro ka kotachiman na kwatena kam ko okrom okwa anu akwakire nipa yemfa ne MCE wo na majimi kura dodo monim se majimi a entempa mu mekane san akoto aba fro ne yemfa obi from na nkwasiafo etiano na mbro vida no ekire mu sementi wasi bi astatu Asante Mampong concern MCE appointment ekwoso ayese Ashanti Regional Minister Honorable Dr. Amakohene nominate anase wa nominate Esther Jumo sisara for wose omontiase na omuma Asante ni kwan ema ne meye MCE ewa Asante memu omuni Ashanti Regional Minister enya adwene asemu kan kan me ntwase eno mu hye party office nyina no de omadi Twene Jonas obeka nyanza asem ato sisara for na wa Asante memu no ato wo madwene mo ahai Penyah block media message se ni die mo obe like video na daruma or subscribe button so na click the notification icon for latest update abachire wa wenda mama e comment section so baso no share video mo for so enya bi ahwe ete no bro video am kire am say mentu must be apai e wa Asante Mampong an nyina fa MCE appointment a e koso according to the people no NDC youth omo how is omo yesi sala for the zongo community in Asante Mampong omo kire mu say omo onipa miensa omo append omo den down as e was so binya MCE appointment a it should come from these three people. I say nipa mensa no munyina yesremfo. Duodi kai the Asante Mampong NDC chairman Kamil Mohammed. Do tosimienu Asante Mampong NDC parliamentary candidate for 2024 Yakubu Yusuf. Onye tosimienu. Do tosimiensa youth organizer for Asante Mampong constituency. Idrusu Imoro. Nipa mensa we ana to them no. Sisala for no NDC for no mo honom no. Echirimu say Kianeke Asante for the moment for Masemonko. Ye ne osi decide mamo. Etinipa miensa we. Eno so we appointment a was say omo. E choose free. Interestingly, listening by Nessa Asante for so do munipa kan because e honom no. Asante memo. Ana Asante Mampong. Enye siremfo nkwa na wo ho. Esiremfo kwa ho nya moland. Mo yima besere na mo tuo bi keke. Muntimi nteki muntimi endetecti ema obi. Etimo de siremfo miensa ba. Asante for so do people ba ko bai. Ema nipa no ba Esther Jumo. Esther Jumo no be kan ho no. Ana je say and this for sisara for omo ntiase na omo mma kwan ema Asante ni ema MCE ewa Asante Mampong. Ene say no a omo hyehye party office SS ne wa yuru aje say Dr. Amakohene kono omo buru ne nua didi na temka kan se wedobe. Na asana study ya ba ku pe nipa na on pesa mu di ne ba ye ni no wono so nim ye ibi nsi asani ya hwehwe sanu ko na mutu ba hwehwe ye ni no wono so eni ye na omo 8 years about 4 years so woni ye ye ni no say ye ba ti ku pa ti ye ba ku no ene chama mora obi nipa me sani eni o me sani iru mu kwa enu na ehia ye yo ba bia wa me sani iru mu kwa enu na ehia. Where come on? Chama
MCE regional minister why for ya di got is all the dini ko ya ba puni ni o ma kwa mo na say ya ja puni ni ya na Agyimifoɔ we busa say ne participation in the NDC party na etesai Agyimifoɔ no ho modern pay ye a je say 2024 election no kra no baby Mahama Koye bia na odi akire bi akira market bako element num na mekai aka number 1 0 number 2 0 number 3 0 number 4 0 number 5 0 petese omochi that's all control so let me about 5 questions and that's what daily 0.0 no 0.4 say so you failing to those who pass the car answer Oba besia no ye door to door campaign na owo amanfo fufuo the victory of Muhammad the victory of Muhammad the victory of Muhammad na ono nko de megaphone etana no no organizing park akra bi n'echi community no mo ye campaign wo ho DC Mampong NDC and I am from Montana Brain yes Ramo 2024 back to ya ebe the victory yes of Madam Roma Muhammad want to my era John Dramani Mahama anyone know Jacob said the way we or tally posters the victory of Muhammad the victory of Muhammad or ye name of bebrebe na dey support NDC even night after the election ekura no at the national coalition level na owo room hobby our more quality resource na kama ediama NDC yes we active member on a Samijan film pictures ho is a play significant role ye active NDC member is on senior position ya good but sisala for moon free esrem abetena santimemo omo tiram say there be omo kwa be decide nipa also bet obenya MCE akonya ewo Asante Mampong na twinwa say ye masa monya abotre hoho entu mfi nu kuromu emehye mra makurum ani dabi hoho entu mfi nu kuromu emehye mra makurum ani Twene Jonas ebuza omo se ye esiremu a edika Asantefo betima akotena esiremu akoma order ese ente ase masirem ni emeye bibi Enkwasiafo, if the police are not safe from Boko people, what makes you think Ghanaians are safe from them? If the police are not safe, what makes you think Ghanaians are safe from them? What will put them out? Everyone will be a I'm telling you the fact. On my Ghana first before NDC or MPP, I'm telling you the reality. It is what it is. Me, I ain't scared of nobody. I'm telling you the fact. What's Enkwasiasem say nipa etiwo boko kusase ade che bokofo akoku kusase fo ade che kusase fo akoku bokofo ne e leaders wo manmu leader ni ntimi hya mra ende sa mojahwe guo no eye jimisem say ye wo leader na leader ni ntimi stop say jimi we na omkrokratu okuro no on lances etuo
on lances so no mu jimi okuro no na empanimfuo koduru ana ma say kopa o ma chaw wa bodamo enti yohono kan fra IGP dan pare na kosia training free dan pare o wasiampanyi everyone minute bi aban was kosia training free dan pare o na ma jimi kura dodo munim se ma jimi a entempa mu mekania san koto aban fro ne emfa obi from na kwasiafo everyone minute bi aban was na mu munim se ma jimi a mu mekani tam ne entro fo obi from na kwasiafo na minim se munim nyansa o timo aba no mu ma jimi wo ho Agyimifoɔ, of course you know why we are in the gray area of our time New York City baby and MCE na Jomama appointing no Asante Mampong fo munyintum na munya Agyimi no Jomama no ene ye mampanyin no nim ni po betrusu no beba beboa mo na munya se me fritani me yatani me frimentafo kroma ba Asante mamu na me se me mpa Asanteni sa Asanteni bedi me so onu ani krom eye sa o we no Asantefo ni Agyimi a me fire o mo bad eye we na mo na Agyimi eye Agyimi sem abo atu bata bo bi krom yawo wo ho firi krom wo fine ba se wo be hihye mra ma krom wo fo ene o mo ahemfo kro num no emwa eye se mo yeren mo bom pa eye se daachi se ye de Asanteni ba daachi Jomama be ponti mu krom ni simple na munya say ye be say NDC office ye be share NDC for office wo yes sir de usika na de be ka kwan be ma wo no eno na e wo maban na wo so eno na o mo de be ba be rebuild the office no ye be bubu NDC for nkonwa wo yes sir sika ye de be bre teacher for mumpesu asisi enfanto choko eno ne ye de be ba be sisi NDC head office for fro nti munya Agyimi no na mo yes sir mantafo din aseye Asante mamu mo yes amantafo di asai wa Asante mamu enti Asanteni bia ni obetimi akoboko mete Ghana na michiri boko wa sisala mampurusi daga bana me ko nyina everyone minute bia ban ba se I hardly say obehun se Asanteni to propose wo it doesn't work like that until let's respect the decision of the authorities say be ya hu nipa na omni na ba na o mantimi anya adwuma ni ya na be fire om ti say no ho no nyamena ko chusu no ma Agyimifoɔ na ko chusu no enti wan na agi hit no oko Agyimi enye na ma na agi no enye ba omia na chusu no makofa ya ba omia ena enya Asante hini na chusu no makofa ya Asante Jomama na chusu kwasiampanyi enti me fire Jomama kuno. Isn't this incredible? Me fire Jomama kuno enti munya Agyimi na mo yesa Asante hini ono otumi o obeba betuma free asase no so mo anya ya because Asante hini no wu ni sa no o otumi ono ana say corruption any galamse 17 ono ni tumi na ba fom o obetumu otumu afa na wo store siwai na Asantefo ne be bro na esi ya because Asante hini de no ba Agyimi Asantefo ni na be so etia mo enti mo mra mo ase na mo tena odi every minute bi aman wase Mathieu Asanteni o believe Asante hini chen mampanyin no enti se manye MCE ni sa na mo ya na Asantefo ni bufu a na mo komanhyi akwa iye dede ho a ubehu ase yesi okay mo nyina mo ntunko na mo ko ya na mo bai because kuro no ufiri ba bia ufiri everyone minute bi aman wase wa woni atia no enti se ai ujafo ba ya o sese nkofo ko o deport o mo koyi when found what now 20 years 30 years old deport because on the crony and the only to Abama no sana Asante man tie wo mo nam wo yi otumfo anya MPP sem na ama Agyimi a enka omunyam resa o aya MPP sem am MPP asem ti akufo ado Agyimi pro mu hu okoka no mta anya eno a meme mpe obi asem nchen obi a semetna me yahwe abra emra wo manum the law is there ni atena wa manipa bonefo de mrasha omunsam Agyimi na authorities make sure said the law is working authorities ni panipa bonefo na che sa kwase asem we no it will never happen Jomama after one map we who nim no ansua nyansa me do nyame meposa wo sure everyone minute bi aban bas me do nyame Jomama meposa wo sure se wonim na wansua nyansa ntia wa IGP aboa na ma okoduru onu anusu mra na de ne kwase akopa atuturafo acha obio na mechina everyone minute bi aban bas me posa wo hwa ama nje na anakura se mu o she hospital o se yo
ne pressure be kosoro je na abrewa no mepusa mo hwe na non stop back to back ama abrewa no ne BP be kosoro ntimu ni ma mo fam Jimmy nya adwuma ne ye kwasiafo mo fam Jimmy nya den nya adwuma ne ye. I'm telling you the fact. It's not a joke anymore. There's no favoritism in woman. I am kwasiasem na nipa boni ne kukuru tuo se mabo police panyini ka tuo na okọ free. Ade ya ma Jimmy. Na police fo bebrebe ni soja fo amugu Ghana wo nyina nkwasiafo mfaso obi anim so mo boy ka kwa taxpayers money eni edi tua mo ka mo ntimi protect the peace of the nation. Ma Jimmy kuro ba akopɛ regime akuma bebrebe regime ba akopɛ eni regime yenu pe Jimmy na obi antimi stop mo mabobɔ dam na mugu Ghana on ja mama Jimmy on kwasiafo etua mo ka edi ade. Now I catch yourself Rafo and text in Yamisha Bruni every now and the system is working 24/7. Life is good in heaven on earth. Glass and Kwan every now and don't get me wrong. So I talk from now or my isn't that incredible? Tell me if it is now. Yeah, Tiamo cat taxpayers money Tiamo cat. Namu Jimmy Okrorum. Jamama Bobo Damna Mugu. Jamamu Yari Namugu. Enti Asante Mampong silemfuo na amuwu amujimi no ye pe krom ni no ehonye okrom kan fro ka kotachiman na kwatena kam ko okrom okọ anu akọkire nipa yemfa ne MCE ho na munya asantefo no na mo be ya masilem ni bi ompe ne ho asem ho akoka mo na mo ye mo politics amo hweso ye mo politics na munya ise mo be ya masilem ni bi otene ba bi o innocent na Asante hene ama abodwase ye kopama mo. Oh, now I feel akoka innocent person be on te wa on can be shame. Mwana mkoto abama your mama no or NDC ni on one they make decision ma pet no to on one the MCE aba munye ne sha na munye Agyimi no. Anya mo na mechire your mama ndi onye on one the obi ba na nipa na anya adwuma ne ma be di na tama mama no Agyimi kura dodo. You see, I know Ghana for the coach who you know, ya Kameda be did your mamma tem. Ghana for the medio matem, somebody on Kwasiakofa, Buadina Bay IGP. And you're not your mamma day, you know, ya by me who your mamma afraid. Me Hurona Manakanso, me Hurona Manakanso, Piat Mikabimano, and this is one for Musu. Everyone minute to be ambulance in Agyimifoɔ Bruni. The truth is powerful, whether you lie it or not. Or might be by force, Bibini Agyimifoɔ. Everyone minute to be ambulance in them. Bibini Agyimifoɔ. But Sierra Farm isn't this beautiful? Cement, you know, and yet they say it here. Uniano, Wawa, Uduma, Hogan, and the Yakunya Tasu free, no school for that from Omunya Kunya Sontana. But Siasa man. It's not a game. It's not. Anyway, with that being said, let's get into it. Your mama, you say, "Bia." Mo Agyimi na ma adwem se me mpena asem nya se bi ontimi stop bokufo no e Agyimi no mo Agyimi omo pampa omo ko se mutimi de entuo ne ai tools any materials bowra intim fie na mkofa no MPP fo nyina yam hihye omo a ede na kire se boko muntimi fa tools no enko wura ankochi criminals no eye mo an ma hye de Agyimi na mo hye da pampam awudifo enu ntina me hotomon because the power is in your hands una ukura security forces ni nyina na se wakoni atutu abo kam na wuntimi fra reinforcement me enkochi nipa kro tutu obo police kam or said government property or damage and your first crime ukura tu crime watutu abo kan another crime. What you say? Na police panyini kopa achew. Oh, move 2020 e be fam wo police muni chase. Everyone minute be aba embassy na. Eti se mutimi kofa MPP fo a. Adentina muntimi nkofa nipa bone fo o matwetwe tu ogina street e oboko. Na mo kopa o machew. Aden na muduru entim fo dwo fie man kopa na chew.
a mo de by force so fa no ko ya bokofo de amu ntime enchi omonko kwasiafo mo be jimi mo be jijiri taso na tana bon Ghana ho mo be yiri taso na ta bon Ghana ho in my watch ma bodam ti jo mama ene ofufuo be sia wanum me be start ya fire mo onto se mo be ye adwuma ni don get me wrong mo ba adwuma ya me ba be damase ti se ye gigi tax ye gigi VAT ni nkwasiade a akofo ado mo de nkwasia tax se gugu o man so a obetwa VAT ni because Ghana no insurance car akonya accident ya insurance companies ni na ya kronfo o mo be sa ka che oze wa fa usika ko repair enti nyansa bi ani mo ji sika ni kodi kwa enti u ba ya utwitwa sa no manu no wa ya de and I really do appreciate that work but you gotta do more. Every 1 minute to be a Bible. You gotta do more. Why you there? What you living? They see, because of that, Baumia will struggle to get campaign message. And we really do appreciate that. I ain't gonna lie. You have done work. You have done marvelous job, but you need to do more. Sit up. Say you IGP Penyah can't cover them parene brana obi obetimi ya adwuma no. Because if see nya obi a oyo police no mo ye panyina obi asuro no oman no kronfo suro no obi asuro no say kronfo ba so a wo se me free police and wo kire no ne wo hyehye no America say obi oso ye criminal said the own police for bedwane because police for no ujafo ba na no wo se o mo chi wo mo moto nku o mo chi wa mo famra wo kodam forever. Enti ade na dwomama ntrase na mo hihye mra wa wo betutu aku obi oboko o kodam 30 years ye ba na tuo kura fatu anfanto a ye mo tuonku simple asem bia ni wabusuanfo enfa ofunu kotontwene enye obi asem enti the law supposed to work enu ntina emra e wo se mra wo wiase emra ni wiase obi a betimi afase kan no akoku obi na okofri obi a betimi afase kan no aye de ope enti se empanimfuo no wo ho na they cannot everyone minute be abai. They cannot reinforce the law. I have to press them to be able to reinforce the law. It doesn't work like that, no way. It does not. And I'm sorry, it is what it is. I'm going to tell you the truth. I don't care some time because of no credit. Me found home because me already me say be ni be am pen of credit me na time and yama sem obi afani chiminko. But say be ya o man Ghana no. Mimi frigana kwa mabusiani frigana kwa nso abusiani wo fa frigana kwa akronfo mfatu onkosi ne sunkoku no enkwaje ne ho no manti. We have to prevent this because every 1 minute be abai basinam. Yenwu jungle yegu krom yegu babia yawo laws and order. And why can't we stop nipa bone for? And the police ni adwane afri nipa bone for nsema. Why na enko stop nipa bone for? Everyone will be abai. And the police ni na onu adwane free nipa bone for nsema. On deserve payment impo. Everyone will be abai. The police does not deserve no payment. Say muchimi everyone will be abai. Muchimi muntimi stop at traffic. If you cannot do the policing, post, no? If you know you can't do the job, why do you go for the job? Why? And I ever do a time every 1 minute to be a the country supposed to be peace. Yeah, the America we MB before na to so anka me ba be ka obi anim say fact enti I mean ta obi npe obi asem oyansu ye ni party say buroni adan ye Agyimi esilemfo yi entafo yi ye kwasiase wo kwasiade wo Asante Mampong me ni motumfo nti me yadan me mo warning before say wo normal nyina wo store wa build wo normal wa build ya eboa wo. Every 1 minute be the police are from Muslim Namubod. Who stores our building a wow? Now,
this stores now are build there eboa on ohene na basa meje masase mu mfiri kuro no na because of abra wo free on so adwomama me ehwe ma wo obi a politician bi amfiu na fe no ukoya na ba ya bra so wanko jimi every 1 minute ya ba wanko jimi a otu asundwem kosa ukofa ukrom ni ba no no wieska o ma bi ni eni yakofa Asante ni ba no no so wieska o ma bi ni tidie ntina ye be ye trasem obi asase so yenye ne sa o ba bia ntini ya say this year obi a ye nan ewo this year woni krom ba utu patako obi krom anu abre ho ase enti Asantefo na Agyimi akama be di o mate wa wonim se men kamera fire ba we na emu na Agyimi untimi mo obi krom na o mekire omo se emempe krom woni na owo no ba e na omo so ka se omo mpa ahoho a nka be da nya bia atena in the first place enti dia mo ya no ye nkwase asem ana wo dwoma na Pia stadium no yesi am so akwadi despite atem musise mo mpe ba bi mfa ne hye na akoa na ya adwuma ma mo akoa na pa akampe ama mo saa se wo de mo mfa ne koye zumilayo nya adwuma bia na hia school na mo makọ school Agyimifoɔ nko akufo ad school be na onkoye oba wantimi ansi school dan wo Ghana ho wantimi ansi hospital dan wo Ghana ho wantimi amobra e wo man num and school does not determine somebody's intelligence. The guy is determined. Say he's ever ready to do anything to impress the pet. And Timon position be baby. Namu fani share namu mani nyai se oya boy. Na de bi on namu stress can everyone minute to be a my oh namu appointee and Maya to say abronye DCC Hawa Joyce Bawa. Matam 1 billion editia ne kabo so menyansa men no Joyce Bawa mfa so be na on so ade adwuma no no ya ono nko age Toyota Camry nso na taxi wa di adwuma nko na oba Joyce Bawa eye oho a ono ge 1 billion oboso me nkwase asem we anyway mo betimi ama Joyce Bawa no 200 million onye a nko ne baby because di adwuma no no nko aye ma start this can it atwa no no Musia nyansa na mumfa emu 100 million na 50 million entua NDC fo no mba eboa mu ye campaign ma mo no mumfa ntua mu kana mu ma mu nyai se omo na mu sres kan na enye fine because omo anyina aboa na ma mu meme na mempe hwe mfiri obi a o omo comedy omo me te Ghana na comedy me kura na mte Ghana enanka me ye campaign ma me start me pese mo be position ama me na me so madidi because Ghana na emu odene I want you to remember America, one of you make dollars and me here will be a capre. But with that being said, no boy, no more, no more money. I said that be a no, no more serious. I farm and we do attempt. Why, Mum? I mumpe position farmano. Me and I'm some of my Pia stadium politician. Obedient to make Casa MPP need to make Casa. Mumman position. Nay, and Guasiama, your mama, na Aquano, Wakunu, who are the man you order not to your mama. And to Hawa Bawa Joyce Bawa Kwasia Bawe Fasoben on Swa on Kwaji 1 billion Bosumi. Abraham bet me this 1 billion at Piani Papa 16 cat. Nama position Papa video matter so Zumi Lion Obetimia security win your qualification via Brony Chrome Crab Bibini Bedra security wa Mobetimia fan every 1 minute to be a virus in Yamisha Brony. The system is working 24/7. Life is good in everything. So, inappropriate time do my baby. I gotta go. Maya Juma baby, and you know, I want to take care of some other businesses. With that being said, you know, I gotta go. But the first NDC for the Omasha Galamse munedi ha me pa media men Canada mo Galamse no munyai enke beti mesisi amuna ye edijunwa ze tunense masa munya nkwase asem o obi man so abro ho ase otumfo bufo betima pammo ade amu Asante mu ye mema asem no otumfo bubu ebufu sekim obetima pammo fi nasa iso eti munya very careful when in some Twene Jonas abekanda chesi sala for me ndisi omu Asante Mampong a omu chirem se omu ntia ase e ma Asante ni MCE e wa Asante Mampong. What is your view and what is your take on that?
kyerɛ wadwema me ɛwɔ comment section aha yi Penyah Block Media Accra.